I ćao svima i dobrodošli u još jedan tutorial, to jest replay tutoriala kako igrati pravi Minecraft na internetu. Dakle 1.5.2 verziju, ali ovo ću pokazati rečima, znači sve ću objasniti, ne... Onaj put sam snimao s notepadom dok još nisam imao mikrofon, ali sad ću vam objasniti ovako ono, reči, kako je reći. Dobro, znači, treba vam java, dakle. Znači morate imati javu, bez obzira da se igra na internetu, trebate imati valjda još neki program za Flash Player, sve će vam tamo pisati kad vi odete na internet i ukucate ovo što ću sad ukucati. Ukucate Minecraft on your browser. Znači ovako se kuca minecraft on y our browser. Ostavit ću kako se kuca i link od tog sajta. I idemo enter, dakle. I evo ga ovaj prvi, play Minecraft in browser home. Pođemo tu. Ovo ti idem later. To čekamo malo. Aj ba ti. A da ključite ovako ja. Sad ovdje je da je accept run. I ovdje će mi izbaciti kao, vajda kao onaj puzlica i gore x. I vi tu kliknete i idete uvek dozvoli. Samo da izađem iz full screena. Da. Dakle, ovdje je ova zvezdica. Samo pored nje će vam biti ono kao pisat će vam kao da je blokiran neki program i vi kliknete njega, idete uvek dozvoli, idete gotovo i ono samo sve dozvoli ga, dakle, i onda idete onaj accept rad, kao što sad ja vratite to, evo, dakle, imate ovdje, znači imate online igra, ali ova, ne se ne Slowplex, znači on se ne igra na MP2 verziji, tako da morate da igrate one na, morate igrate one servere na koji mogu samo 1.5.2 verzije, dakle, možete da menjate i ovdje jezik, ima sve isto kao 1.5.2 verzije, znači sve, i da možete igrati LAN i sve, lokalnu mrežu i sve to. Kako pravi Minecraft, ali ne možete menjati verziju, da. Ali šta da se radi? Šta fali na ovo? I da, ako imate već Minecraft na kompjuteru, za divno čudo, ne znam ja kako, ali ono vam upamti sve svetove koje vi imate. Dakle, to sad neću pokazivati, nije laž, nego da ne ulazim sad. I dakle, to je cijela filozofija toga, nadam se da ste naučili nešto i to je to. Ćao!